Veskar bianglong hamre na rong supi langkang lumpian ratatum kisung na. Jinthong rong mandu patwak lamalong BJP kang dangamay kang ni. Lang kethepen dokmo kapen similang sukachileng atuwar lang ponpling. Thesojur patwak lamalong bang pharukrip ho aradatum BJP along kachipa ogdu. Aprangsi birta kilang rado anaphan kardom pajirlo kardom non birta thanje bang sami ujang terangpi non arju ikha birtang tompe non malom arwi gijang kachi mit medera jok veskor bianglong hamre narong supi langkang luma jok ratatum thidunga kisung chitong nanglong hamre narong supi atowar asam mala tu amen pen NN construction company atum towar kasilam pon bomalong langkili a horadong along longli ke thok pon thiba jok hamre narong supi along por phai krihini apor men langke thi dut ajok hemanta inglum pon choklong bo langajur do di Bangsolong kulat lapen hemalong men langge thi u ajok hormu hortaranta chirim chibidun tong thek thedet ajok hinudun etlong lasi KEC lapen District Disaster Management Authority DDMA atumben kirap kelong jiaphan kisung det atumpen kachuningri bo Hu da lo ta lang inglum tip lo bo Jadi pemain ni lah apa? Lah pemain kok mau lah itu pun. Kedamtang aruni phait hom kebarni nijangkar bianglong jinthong emisi angkang umla phertan kumitia sahem kimi CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen impupon lapen la sohut jinthong amri Government Model Degree College kikim kerang ponjap hantalong e somponthu jinthong BJP Mondol Kumitia tumpen chepatur piponsi rongmandu pathwa klamalong BJP kangdang amai ingi ponthu Laso BJP kangdang amayalong APHLC Ratchari Congress ASDC pen bang surihini rapharup ho aradatum BJP along chepa ogdun Maka APHLC Congress ASDC pen ame thang party CEO pen Bharatiya Janata Party ke claim ke dam temesen puang khek kheklongsi pilidak chepa ogdun anukin kordeng jirtum phan sekame Laso BJP kangdang amayalong aluhiaman pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tisu KEC MLA Rup Singh Teron KEC Deputy Speaker Avijit Kru EMs Mrs Lapen BJP along klembang phubang phiatum chetongdun Kovia klim lakhinyarong lapen thisu lakhinyarong akijoy penapen ronpon pupsi jinthong arat do anaphan CEM lamchak chipipon Jailong rat amai long si deki ong dung atung na cuma heklong long dat mana ke sang ini nanti sang hem ke cuci dia sang bumi sang ini kan nanti lapen ke mana ke nipu nanti mana ke han nanti asal si mana ke thakre kaki ini kan nanti kohor nanti kasi minute ni oleh ada konsensi kemudian ini nanti kasi ini tak Kondisi konsensi yang bangsa, inthong konsensi akan dah karar tu bang ani yang tinggi ni klaim kita karbi, suka mata, dan kita karbi ni kita karbi, kalau suka mata yang ajak MP kai pan, MLA kai pan, DMNC tu pan, atau mini pan, atau manting di okey kita ni apa ni kai si, kita ni apa ni, lain si rat din porol na piana sayang ding kami si pending at chung dia pan now to media hoy pen Ang sir, kala non umlapelong taon
committee tu town ini kan declare la pen la la town committee na hanjar jang la pen long kher long na tum khek long da ke pijar ke jang isi siben ingo consensus long ti ke cheng just for starting group not end ke cheng la si la so ke cheng asai deng si claim bom ki juji ke lena la sinang le tum khek long tum la kher long kame da town bilo kulong da ka ching pura asai deng agapek ice skin agapek asai deng kana ne asing tum mon kisi MP kai pen chingwai pen si hai kam ken pon la so se la non degree college ke ha kisi kisa Legal government college ke December tapi next January chapter ke that session chapter for new year session new academic session chengni ko laso anin kana mo se improve on bola pen ke Assam chief minister ban hang conference de towar pen chenglo am tereng pe rong jang khong towar rong jang khong pen no ko hola that Gati, all of that, Jagrut Kira Matawaran, Lahai to up the moon, nursing ki tu nili umpanai apuna basa Lal, Laya, Kundanga Pandate, Nasi, Monakin, and Sobahin. tanda sar la cinthong long ke sega chilang hem hin lo ka dua ka katuram nei lo sar la supatang nang lihin ben tham tha Al chile Don Tin, Rong Kerset, Rong- Ponjia Park, Billy Boribon. kali sar sega chilang hem ba hospital Hospital bang ke la bang ke moheda ni pandang ono dan iem dan lagi mailo ke klem bon kiban Mo ben tu nang tum pandak pon lo kowe rong ben teso rong tum lak ni pena so pena ta ni ko pura sela bang so ba empia ke hai si ya cari iem alang li hukum kia lo jadi tu MP ke alam ke la kam si ke klem alam e komu akam si la ke pena dak dak jagro dan cikton elo pena ke lelo Dapat salah itu tum saboda long setame si entry tax get dolo la so get long nang tum tepatan pon pedet dan buki ai pon klem pon joko non malom arvi ki jang ka chimit mi pina jokar biang long angkang langroi lang ki thepen langroi adung arai ki du aratatum sungnang lo lasong si dok moka pen similang su aratatum arni wang ka chehelat vera to warta mi lang pon plin laso towar lang ki pon plin a jok ratatum kedam ki wanga phan isi thedunga ki sung ka chetong na lapen arvi ke jangta adaka videra jok ratatum angtan ke barja phanta akisung dokoklong lasong si skula oso maratum ta skul ke dam ke wangja phan akisung alam chinisi aruni phai thom kebra isi arni pen arni si aphan karbiang long hini district angkang skul kang hap et ja phanta KEC education department atum pen pangdak pon non malom prek jam hawara long BJP atum kang danga mai ingi pon bomsi ka prek a party atum BJP along kachepa ogdun chejeng toy asondak thaksi aruni phai thom kebra isi arnita lumbajong MEC constituency ke parlo kilometer pho theso jur pa thak lamalong BJP kang danga mai ingi pongsi APHLC a party pen chinglok ka prek a party pen bang pharokre pho aradatum BJP along chepa ogdun Bangsolong Juniti Mung pen kachepahem phupon ameyalong aluhiaman pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Disu MLA Bidya Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang EMS MSS KEC Board Chairman Lapen BJP along klembang phubang phiatum chetongdu APHLC a party amai phu IS retire je ai kathar ke election che pahai ingtung ti election ke thurdun vekji bonta kache pare ma phanchot lasi APHLC a party atum election che pahai hi poloti APHLC a party along ke dudun chi ki ali avilu
lasi APHLC a party penchi udon si BJP along nang chipa ogdon lo lapen Lumbajong constituency ke APHLC a party ingtang rak kedam tang kili ka hotki bonda non ke APHLC a party ara datum BJP along Chevanglap ajok Lumbajong along APHLC a party atum ke remvek pupusi abarim APHLC a party along Klembang pu atum pen pachinipon Asalang ni labang so election hai ka chok rem da chok bu. Udang ye ye ni bangrat mas ya di kan chipi toilo. Sebalang ni pinan ania sabe alang ni labang so dang alang ni chipa bi hek je phan alang ni makha dam dalo. Aposini ni tum ke dam tang press ni rahot ni tum labang so lam ning je ponlo. Media korte dong la pen ka deng long rat phan samen ni labang so lam bachini ponlo. Je election hai da chok rem da chok pu alang ni ko apen si kan ni ma ape election hai dia pulang te alang ni abi la ji kadang kado kabi tameng sami lo ape ka dia lo da to tameng sami lo apen pini litum ke chengsi da numazong ke chengsi yudin hoye ke sami litum ke chengsi asong ka chunang ko kala lo athe ni tum party lo nilitum apor ka chipadam dundare apor ka chipidun re nilitum alo ali avelo putin ini na tum hana ba tuga nilitum nang ko chipadi ko asi nilitum jai ka thara ke hai alang jong si ke jersi hai nang ji hai bek nang ji ko tang te Kapia posi lumba jongalong nang tum kado chili lumba jongalong ke epe jersi tang tik nilit apato heta labang salam ning ji lumba jongalong ke lapu yong si mesian ben epe jersi dum che song bokong ke non ke dam tang non ke bang sorry non ke bang ji MLA la MEC election da badwa party da epe jersi dum ta Sila me jaiga thara ke hai alang chili pemelo lumba jong ke jong si epe jersi phang pereng nang ji belong tadi isi apun si making matik lo pus alang ni makhalo alang ni bangso polisi ke kopilo potam te rajen timung kan sersing dia ke hai phan grup di bang hak dak lo bela bangso lampulo nang litum la bangso grup tizim ke thakan mo pen nang litum ning isi Cimeno, nang sersing be pada yang timung, nang litum cek han cipino, jadi labang solam pi. Sampai alang litum labang ke, yang tak ada lo, kini ada sampai rajan timung kami ting berate, sersing be timung nong lo, sersing be meeting berate rajan timung ada dulu lo. Pasti ni litum kini ikut sersing pen, kacunan kok alang thekal lah lo, litum ini. Dak tim kalbiang long lapin BJP long kita nangjai bang kelalo, ni litum hala dak abang sa party long, hang angpur avia party long litum kidron litum. Bangkon betul Itu ada satu yang betul itu topik 1800 plus pakai dosis. Kita minat itu gaji kecil poin I tapi langkah jam mejung apa kini itu mungkin itu tapi kadang ada dia itu kecil banjir panbori los kami mesti exam. Dahulu suri kalau kami itu 300 plus itu mana ini labang soal program lo kami itu nih hantar lo. Jadi program ini program itu aja di walaupun programnya langkah Miju, Arlong Kharla, Hiking to Ayu Prana Katapio, Aji Jika join to the Langmili, special Langmili area, Aru Kesodu, Aru American PS Pride Hotel Yate, Aji 1700 plus, PLC, Congress, Pura, Party Pura, Aji Yate, Jidan Province, যেহেতু বিজেপি যিটো আমাৰ মূল মন্ত্ৰ সব বিকাশ সেইটো উপলক্ষে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু এওঁলোকে সেইটো বিশ্বাস কৰি কিনে আৰু দেখা পাইছে যে ডেভেলপমেণ্টখিনি কাৰ্বিংলঙত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যিখিনি এওঁলোকে বিশ্বাস বিজেপিৰ বিশ্বাস ৰাখি আজি জইন কৰিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনত 2 তাৰিখ 2 তাৰিখ তাতো প্ৰায় 2000 অধিক জইন কৰোঁ বুলি আমি তথ্য পাইছোঁ সেইকাৰণে যিমান আহিবলগীয়া আছে আগন্তুক আহিবলগীয়া দিনত যিকেইটা পাৰ্টীয়ে বিজেপিক ডিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছে মই অন্তৰৰ পৰা ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক যাতে আহিবলগীয়া দিনত একেলগে কাম কৰি যাম বুলি মই তেওঁলোকক আশা দিছোঁ যিটো বৰ্তমান কাৰ্বিংলঙৰ 13 কাৰ্বিংলং তথা বিজেপি পাৰ্টীৰ হৈ যিটো ইলেক্টেড হৈ আমাৰ যিটো কাৰ্বিংলঙৰ CM হৈছে তৰিয়াম হাও তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি যিমান পাৰে কাৰ্বিংলঙত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ ডক্টৰ তৰিয়াম নহয় কাৰ্বিংলঙৰ যিটো সপোন আৰ্টিকল 240 সেইটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব বুলি মই বিশ্বাস হয় আচলতে আজি এনেকুৱা বতৰটো যদি 1700তকৈ বেছি আহি যোগদান কৰিছে আৰু যদি ভাল হ'লহেঁতেন আপুনি ভাবেন যে আজি প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ বুলি
মই ছাকচেছ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া যিকেইটা প্ৰায় আজি 3000ৰো অধিক মানে গোট খাইছে ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰায় অলমষ্ট 50-55% জইনিং ইয়াতে জইনিং কৰিছে বিভিন্ন পাৰ্টিৰ পৰা স্পেচিয়েলি PCC ফালৰ পৰা প্ৰায় 90% জইন কৰিছে সেইকাৰণে মই ছাকচেছ বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ ইমান বতৰ বেয়া যোৱাকালি নেপেৰা বৰষুণ দিছে গোটেই আজিও কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দি আছে আৰু সেইকাৰণে আজিও ইমান মানুহ মানে পূৰা ডাক মানুহ আজি জইন কৰিছে সেইকাৰণে আহিবলগীয়া দিনতো এনেকৈ আৰু তাতকৈ বিপুল অধিক মানে পৰিমাণে জইন কৰিব বুলি মই বিশ্বাস CM ছাৰক কিবা আহ্বান জনাব CM ছাৰক মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান যিখিনি জনাবলগীয়াটো বহুত আছে তথাপি যিখিনি মই নজনাকৈ আগতে লুম্বাজনৰ কাৰণে বহুতখিনি ফুলফিল কৰিলে ৰাস্তা ঘাট পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চুকে কোণে এতিয়া বাৰিষা ঠিক আছে এইবাৰ পৰা যিটো কাতি বাজাৰৰ যিটো CM ট্ৰেকশ্যন কৰা তেখেতৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি গোটেইখিনি RIDF PMGSY SOPDৰ পৰা গোটেইখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট ধৰা হৈ গ'ল সেইকাৰণে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ 1 by 1 এটাকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই পূৰা আশাবাদী গোটেই কাৰণ মই নিজেই MSC লুম্বাজং সমষ্টি কাৰণ মই নিজে লিষ্টত দিছোঁ দেখা পাইছোঁ আৰু CM ছাৰে সেইটো এপ্ৰুভেল কৰিলে এতিয়া টেণ্ডাৰ কল কৰিবলগীয়া বহুত বাকী আছে আৰু সেই টেণ্ডাৰ কল কৰিব এতিয়া লাংকাৰী নিচিনা ৰাস্তা এতিয়া নিজুম ৰাস্তা সেই নিজুম ৰাস্তা কিন্তু এতিয়া সেইখিনি খৰালি আহিলে ৰাস্তাটো বনাব আৰু কাঠি বাজাও সেইটো PMGSY অন্তৰ্গত কৰা হৈছে সেইটো বনাব আৰু এতিয়া কাৰ্বিঙৰ এতিয়া অকল লুম্বাজঙতেই RIDF কাৰ্বিঙত 400 কোটি টকা এতিয়া আহিলে টকাটো সেইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে অনলি ৰাস্তাৰ কাৰণে সেইটো RIDF ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড এতিয়া লুম্বাজঙে অকল RIDF লুম্বাজঙতে প্ৰায় 30 কোটি অধিক ৰাস্তা খালি RIDF PMGSY বেলেগ আছে SOPD বেলেগ আছে MOSP পেকেজ বেলেগ আছে অনলি ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে এতিয়া 30 কোটি অধিক লুম্বাজঙৰ কাৰণে ধৰা হৈছে সেইকাৰণে মই আহ্বান Pinya Birta Lansi Kangtonlo, Kardom.